Ishimwe kufra. Attention hariya Pierre Mario orongera gukora rya kosa ryo kutagumana umupira. Ishimwe Claude bakunda kutacucuri awa mwifimbi avuga ko umukino urangiye. Ekipe ya APR Football Club nyamukaragera mu kibuga cy'ikasi bitutu nyuma y'imyaka 8 badatwara igikombe cy'amahoro, bakaba bongeye kukizamura, bakaba bongeye kukimanuka ku bitego 2 ku busa. Igitego cya Jibril Watarana bako ni exploit individual yakoze ku munota wa 4, yaje gufungura amazamu ndetse na Mushashi Gilbert kuri contre attaque ku mupira uvuye kwa Denis Omedi awucomekera Ruboneka Bosco nawe atamucomekera umupira. Mushashi Gilbert akora controle yante umuzamu gikuriyo pasi yarasohoka agabanyizamo ariko Gilbert amuroba. Ibitego 2 by'ikipe APR bitumye rero batwara igikombe nyuma y'imyaka igera ku 8. Eraga Kaga Junior uri gushwana na Christophe n'ubwo batakirimo kumvikana bora ko benda gufatana nuko rero umukino urangiye 90. Ikipe ya APR kwenye igikombe Kayishema na Rigoga umwanya n'uwanyu kugira ngo muganire n'abakinnyi cyane cyane nyuma ko bekanye igikombe. Urakoze cyane kuwiteka Mugaragu ndetse na Didier Amen kugeza ku banyarwanda uyu mukino umaze kurangira hano kuri stade Amahoro. Igikombe cy'amahoro 2025 ikipe ya APR FC yaherukaga iki gikombe 2017, bivuze ngo imyaka Kayishema yaribaye 8 iki gikombe batagitwara. Igikombe cya mbere cy'umutoza Darkonovic nawe aracyegukanye ibitego 2 ku busa. Uwataha ndetse na Gilbert nibo bahesheje ikipe ya APR FC iki gikombe. Mu by'ukuri reka tuvuge ko ikipe ya APR FC ifashe Rayon Sport irayikanjakanja ikuramo uburyohe irangije irajugunya itwara igikombe cy'amahoro. Ushatse kuvuga iki? Nta departement nimwe ya Rayon Sport no munsi yari mu kibuga, kuva ku munyezamu watsinzwe igitego muri Angre Ferme kugera kuri Mediane yabaye Sudia itashoboka ko yakurikira contre attaque ya Rayon Sport. Mediane yahinduwemo hafi abakinnyi bose babanje mu kibuga kuri attaque. Abedu tigeze ubona nabwo mu mukino wose wibuze. Rayon Sport uyu munsi yari ikipe imeze nkaho atari twe dusanzwe tubona. APR FC yari ikipe koko yari intare zaryaga intama. Ikipe ya APR Football Club yegukanye iki gikombe cya 14 Kayishema kuva yavuka itwaye igikombe cya 14 cy'amahoro. Hanyuma kandi wari umukino wa 5 uri guhuza ama ekipe, bivuze ngo APR Rayon Sport igiye mu mwenda na bibaye ibikombe 3, igikombe cyo muri 2002, 2010 ndetse n'iki ngiki mu gice Rayon Sport yatwaye ibikombe 2. bivuze ko rero APR FC kugeza ubu ngubu yamaze kwijyaho imbere. Ikindi tuzahora twibuka nuko noneho stade Amahoro tubonye ikipe imwe muri izo 2 itsinda indi. Nibyo bwa mbere kuva aya makipe wa mugana hakinira tubonye ikipe itsinda. Reka tuze twinjire mu ma interview kugira ngo tuganire n'impande zombi batubwire uko byagenze, ibyumviro byabo ndetse n'ibindi bijyanye nabyo kuri uyu mukino, mu gihe dutegereje ko twinjira mu bijyanye n'ibihembo, cyane ko ikipe ya mbere irashyikirizwa igikombe n'imidari nahabwe sheke ya miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko kandi ikipe ya kabiri irahabwa miliyoni 5 nizo iza kwegukana. Reka twakire Pierre mbere na mbere félicitations. Merci. Pierre, iminsi yari myinshi utakiri mu izamu rya APR Football Club, urarigarutsemo utaruye igikombe cya mbere. Yego. Byumviro nibi. Nibyumviro bishimishije ku bwanjye. Imana ishimwe yuko ubwo naherukaga finale narayitsinzwe, numvaga ari cyo gikombe nyine nshaka ko shampiyona nsanzwe zitwara. Ndashima Imana yuko ubwo twongeye kugera kuri finale ari njye wari urimo twaba dutsinze uwansinze. Ndishimye cyane. Ibikombe bikinirwa hano nabitwaraga buri mwaka, ariko iki nicyo cyari cyarananiye APR mu myaka 8 ishize. Turabikoze. Ndashimira umuryango wanjye, ndashimira Imana, ndashimira abafana bose. Ni iki cyahindutse kuri Pierre wagarutse mu izamu akongera akagirirwa icyizere? Nta kidasanzwe. Izamu nari mfite mbere nyine nkeka yuko ahubwo riyongereye.
ahubwo ni ibihe mu mutwe niho hahindutse kuba nzi ko anytime nzongera nkabona aya mahirwe byarabaye mpita mfatiraho nicyo cyonyine ni mu mutwe. Pierre, hari igihe cyageze hafi umwaka wose ushira utari mu kibuga, waba warigeze utekereza ko umupira ushobora kuwureka? Ikintu cya mbere cyambabazaga, hari igihe udakina wenda biba igihe cyo gusohoka muri ikipe nita nk'iya mbere mu Rwanda. Ku myaka yanjye 22 ndi kuzuza n'itatu, numvaga atari cyo gihe, numvaga nyine ubwo nzambuye nzajya hanze, kureka umupira ntago bikunda, imyaka nabiragoye. Inota rimwe rirabatandukira muri shampiyona, murayiheka cyangwa murashaka kwitwara byo mukayiheka? Siporo ni ikipe ikomeye iduri imbere, ntawamenya iyi murari turayikomerezaho, twe tuzatsinda imikino yacu, bizahinduka ndabizi. Pierre, gutwara iki gikombe bivuze iki kuri kariyeri yawe? Nicyo gikombe cya mbere cy'amahoro ntwaye, ndabyishimiye cyane kuko nyine nagishakaga ndi muri ikipe ko twaratsinzwe ubwo twaherukaga ndimo, ariko ndishimye, n'ibyishimo bikomeye kuko nicyo cya mbere nyine tu. Undi mukinnyi mugenzi wawe iyi saha utabona umwanya wo gukina muri ekipe kandi bayumva ko afite ubushobozi, ni iyihe nama wamugira? Mbajije ikibazo cyiza. APR ni ikipe ifite abakinnyi bakomeye bose. APR abakinnyi rokirita ni ikipe ifite abakinnyi bose bakomeye, ntacika intege tu, ntacika intege, bizakunda man, bizakunda kabisa. Niyo nama yahindi namugira. Nta muntu wagenera ubutumwa muri uyu mugoroba? Ndashimira na mama cyane, ndashimira n'umuryango. APR rero ni umuzamu w'ikipe ya APR FC. Uyu mwanya tugiye kwakira umutoza w'ikipe ya APR Football Club, umutoza Darko Novic. Coach, congratulations. Thank you. This is your first trophy. First. I mean, yeah. Hero Cup. Yeah. I mean, the Peace Cup. This is your first, for the Peace Cup. What is this meaning to you and your career? I don't think about my career at all. First, what I think about these guys, because they deserve. And hard work, whole year, and hard pressure. A lot of difficulties on their back, a lot of problems, rumors, everything. And my worrying and my thinking was only about my career will going. Anyway, here or another club, doesn't matter. I will have all the time job. It's not problem, but I respect those guys, my guys, and I'm very happy because of them, especially because from the beginning I had to mention we play 47 matches until now. We play Sekafa final, Super Cup, we play Hero Cup, we play now final. It's a lot of matches, a lot of good results.